की khubor ka बातें से TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ketenat Civil Defence and Home Guard jong ke Sarkar Jilla kelapin tim baglapin singa SUI ke jing mare jang physical efficiency test nak benta ke post sub inspector driver guardsman non competence jong ketenat Home Guard namal bagi jing long timan jang sun meneng kam ailat satya ban penlong ya kini ke jing mare hakabide bat kini menteri ke Sarkar Jilla ubakmi ya ketenat Civil Defence and Home Guard ubak coming one omban belapin tip baya tarik ban penlong ke jing mare on sepintip yang kham hadin Kalau kami kadang ke recruitment jongi apa kat department sedang kan retorik Cagaro Hills ladder but ni sedang mentah apa Shillong kalau kasih jantia sektor ngadu ke live retorik te snibok ba kamariang kamailat slap ngadu arterik latrik hadu meneru kaslab di dalam kijong ki kemat nilai inspection ne tang step menurut jen dosteng lah poin tu cua berka sedang kena kecingnya mereka jongking lah poin. Poin tu ngilap bagaimana kamlong fit ki begini mereka. Nah kadang-kadang ni postpone di ngilap keren ni gitu ki kandidat bawan mentah ke step umum bidon bikom syajar tam lah ewan kila agree kila nama kikir usung tu ba kamadan kejongi kalong kabom long fit ki bikin mereka kadang-kadang ni pensengek no ni postpone ngin sailat ki hadu bendarang kableng ni sun beneng nomor ba ngimla banong hadu taga sun beneng kat kum warning jongga ayu kadang ban slap tadi ni seperti through website ne ngila ban call napo department call gini kandidat sebarok ki ba magladon ni ke phone baru ki barok tidak mencek hari website jong ke department lanong ngin khot biang ki ni ngin persyang man long fair kan long transparency dan gaya kiru gila ban complain gila play cek department jengi cek board ngin don recruitment board kane kemadan kedon haka mouding deng kepada ga head office jong ka pungkat kadon hantai kipus kidon lega jong kipus total sospak sausan geden sospak sausan di pos bro kijong ki you SI geden ki guardsman tag driver nek NCE non come back NCE means non competent nadu artrik lah setelah deh nadu artrik ni lah ban abiang ki bikin tang la de ki mere biang ketua mak sebagi lagi yo kanam stansio dari kimarek biang ke ni ailat ki song ha ke bekilong willing man mare kata ke song ki mukila pedem kita dihna ai kena ki bawan mene share jartam kila ekmen kila i to ki jong ki kmat ya ke jinglong jingman komadan min share pi ya ki dur mo angin ailat biang ki gitu ki ba mare tang to por slap teh ki por to ga live autorik strikandon slap to ka biang bai tena do ga arterik suruh elektrik sauterik ne sauterik ngklempen mere mut ar elektrik tu kena gila bannya mere biang kalau deki tu ki mak sebekila de bio tu kesengi na deki mere biang tu ke mak jong ki kanam stan su nin simbai de batma ki kentai ki kandidat kentai almost gila ada entah ha masa stan kisendra tu dah dia pun ki kentai ki ba mare baro hasilong ki dan cepo dan dus pak perang di nagaliang ki kentai ki balong qualifying ni dan ki kentai lah arjar prap pandai arjar prap pandai ni jam sepuluh setelah ada konflik nama Korea sedang aduk kandu terus cetai dan selam dan ini lah driver nama kalong ni aku angkat
kile recruitment tang kido na kala pas ya ga training kila dan sapi kitang tu kala apply ini ke nagarus kidan pendai jar la kendro kiba pas ya ga PET kidan sawajar prospa arusan kiba fail sawajar aspa kadway total number of kiba dan baro kiba apply kidan RR jar sospa ni song baru pasti kan kat tu ke time frame swaban slap tu ngilabu kan pendak swab Desember tang bala da kalong kebening kemni kan kamsin po maybe kala pendak cedu January February chong hakane ka mari yang momta awli pos Gasman aspak kapusau Gasman aspak kapusau ni kanyo drivers kanyo driver aspak kapusau ki gasman aspak sopo PCE dan sawut SIS song gasai to ke post driver ki balong vacancy ki don southly SI sub inspector aspak prau southly ki don ki Gasman kanyo tuli ki post driver siswa sopo tuli ki de ki non competent employees total baru kilang ano gidan total sospak